Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Cuma kunu hepiniz için hayırlı olsun. Bugün Kırmışgal'dan 625. konu efirde. Zaman studiyada Şevket Amatulayev çalışmakta. Kırım'dan Yukarı Mahkemesi 26 fevral işi boyunca yakalangan Mustafa Degirmenjini azat etmege razı olmadı. Advokat Alexander Salatkov bildirgenine göre hapiste tutmak için aslında sebep yok. Çünkü tahqiqat o'z ishini yakunladi. Belli ki mahkeme Mustafa'nın noyabrning 19'una kadar hapsga tutmaga qarar algan edi. Degirmenjini mayısning 7'sinde yakaladılar. Onu fevralning 26'sında mitingde iştirak etkeni için qabatlaylar. Keçinleri Mustafa'nın babası Bekir Degirmenji bildirgenine göre oğluna Çiygozga karşı izat bermege mecbur etkenler. Lakin o yalan aytmaga ret etken. Он не так воспитан, чтобы брать то, что не совершал. И это на протяжении всего следствия это длилось. Все время ему говорили: признаешься, будешь сотрудничать со следствием, мы тебе условно дадим. Это открытым текстом говорилось ему. Я горжусь своим братом. И не только им, я горжусь тем же Ахтемага, этим парнем Али, за их вот этот непокоренный дух, будем так говорить, да, что они вот такие, что они не сдаются, они не изменяют своим принципам. Полиция Кырым-татар активистlerinin evlerine musafirlikке келе. Bu haqda o'z Facebook sayfasında Kırım-tatar haqlarına Qorçalov komitetinin koordinatori Eskender Bariyev bildirdi. Taqqatçılar Kırım-tatar evlerine sebepsiz keleler ve malumat toplaylar. Ular aktivistlerinin doğan yeri Kırımga kelmezden evvel yaşagan yeri ve şimdi çalışkan yerleri hakkında malumat yazıp alalar. Ришат Аметовны ölümden sonra Ukrayna milli kahramanı unvanının takdirleyecekler. Orden takdim etuf merasimi noyabrning 18'inde Çangar sınır keçisinde olacak. Bu haqda BBC Black Sea News neşrinin baş muharriri Andrey Klimenko o'z Facebook sayfasında bildirdi. Olgan malumatga ko'ra bu ordenge 11 insan takdim etildi, 4'ü endi elak olgan. Rishad Ametov keçken sene Rus işgaline birinchiler sırasında qarşılık gösterdi. Ahmedjetning merkezi meydanında birdemlik piket geçirgen vaqtda onu samoborona kiyiminde insanlar yaqalab belli olmagan tarafqa alып kettiler. 2 haftadan so'ng onun aramlangan jesedi Qarasubazar jivarında tapıldı. Alada qabatlı insanlar mesuliyetlikni çekmey. İşgal olungan territoriya sakinleri 24 saatte doğu ve ölüm vesikalarını alabilecekler. Böyle denişivni adliyecilik naziri teklif etti. Şimdi ise şehadetname almak için insanlar Ukraynada yerleşken mahkemege müracaat etmege mecburlar. Adliyeciler kararını almak için en azından bir hafta gerek olganını bildirirler. Вот в этом и проблема, что на сегодняшний день это тупиковая ситуация, когда миллионы жителей и граждан Украины, которые на сегодня на неподконтрольных Украине территориях, не могут зарегистрировать факты рождения и смерти. Вот мы предлагаем внести ряд изменений в закон об оккупированных территориях, в частности, это что касается Крыма, и ряд законов, возможная госрегистрация актов гражданского состояния, которые бы позволяли, не признавая этих документов, все же гражданам, нашим гражданам регистрировать такие акты и получать надлежащие документы украинского образца согласно адміністративній процедурі на території материкової України в будь-якому РАКСі. Такий спосіб, щоб люди приходили в РАКСи і отримали напряму ці свідоцтва. Наразі це неможливо, тому що ми не визнаємо документи, видані окупаційними владами в Криму чи так званими ДНР, ЛНР. Але в міжнародному праві передбачений виняток саме для свідоцтв про народження та смерть. Ukrayna hükümeti Kırım'ın enerji blokadasında iştirak etmege hazır değil. Kiev elektrika bermege devam edecek. Bu haqda Ukrayna'nın kömür sanayi ve elektroenergiya naziri Vladimir Demchishin bildirdi. Böyle o meclis reisi Rifat Chubarov'ның sualine cevap verdi. Пане міністре, завершується угода, яка підписана вами у грудні з Росією. Ви знову маєте намір підписати угоду, щоб постачати електроенергію окупантам в той час, коли десятки кримських татар в застінках ФСБ. Рішення по поставці електроенергії в Крим – це було рішення Кабінету міністрів. Я ще раз буду в цьому році виносити на продовження цього договору. Тому що я переконаний, що для того, щоб повернути цю територію в Україну, ми повинні з людьми, звичайними людьми, які там проживають, відноситись
адекватно. Чому? Тому що всі ті, про кого ви говорите, в них є свої генератори. Вони не будуть ніяким чином залежати від того, чи ми поставляємо, чи не поставляємо. А люди в лікарнях, які на підтримці, які в ліфтах будуть, вони всі мають генератори. От ці військові генератори, гарні, про які ви говорите, а звичайні люди будуть терпіти. Тому до тих пір, поки не буде прийнято політичне рішення, ми будемо виконувати свої зобов'язання. Дякую. Бүгін Қырым блокадасының 58-ші күні акция насыл кечкенini мұхбирimiz Гүлсім Халилова біле. Ватандашлық блокадасы штабында Мемори Қырым сыңырының нейтраль территориясында бір айдан зияде тұрған юк арабасыны Украина территориясына кечірмеге разылық берілді. Айдапчының сөзлеріне көре Украина сыңырыны о блокададан евел кечті. Русия тарафы есе оны Қырымға йолламады, артқа қайтмаға есе акциядан себеп имкан олмады. Границу мы пересекли 18.09.2015 года. Ехали мы в сторону Крыма. Везли мы продукцию, ну там такой шиповник, чай, ну такой к чаю, там, все. И получается, что нас украинская сторона пропустила, мы проехали, а в Крыму россияне нас вернули назад. Те не пускать, потому что груз не затаможенный, а сюда выехать не можем, потому что не выпускать, потому что началась акция блокада. Бойлелікнен активистлер весіқаларына тешкерділер. Ця фура пересекла адміністративний кордон з Кримом до початку блокади і застрягла цього часу в нейтральній зоні, оскільки в них були проблеми з російською митницею. Оскільки зараз йде блокада, власник вантажу анулював усі документи і хоче повернути свій вантаж до України. Ватандашлық блокадасы күн-күнден кеңлеше активистлер мұнда қышқа азырланалар. Акция iştirakçılarını çeşit көйлерден келіп, insanlar desteklемеге devam ете, misal olarak bu күнлері мұнда қойларını кетірділер. Проехал на гражданскую блокаду, подвозю всегда сюда барашечек, понимаю своих всех. И передаю своим всем, и русским, и татарам, чтобы помогали на блокаде. С любовью иду сюда, чтобы забрать свою родину, Крым. Umumen alganda Чонгар, Каланчак ve Чаплынка keçiş noktalarında yer tınç провокациялар мұнда yok. Гүлсім Халилова, Эльдар Тарахташ, Zaman, АТР. Сургун олынған халқарға рус ватандашлығын алмасыны қолайлаштырмаға істейлер. Бөлек қанун лейхасыны Русия Акиметінің профиль комитеті таздықлады. Бұл қанун esasында 1944 сенесі Қырымдан сургун олынған қырым татарлар, Ермени, Юнан, Алман ве Болгарлар яда оларының сойсоплары реабилитация весиқасы esasында ватандашлығыны ала білежеклер. Бұл весиқаны есе Қырымның баш полиция идаресі ве прокуратурадан алмақ мүмкін. Қанун күші сургун олынғанларының бала, торун, аға тата ве дигер сойсопларына тарқала. Екі теракт нәтижесінде Бейрутта 43 инсан ілі қолды 240 яраланды. Патлавлар шер мерkezінде полиция бөлігі янында yüz берді. Бірінші патлав олған сон инсанлар ярдым көстермеге башладылар. 7 даққадан есе екінші патлав yüz берді. Патлав алетіні 2 террорист ішке кетірді. Полиция берген малыматқа көре патлав ерінде 3-ші террорист бар еді, ләкин оның бомбасы чалышмады. Месулетліклі оз бойнына ИГИЛ бірлешмесі алды. Мы не сразу поняли, что произошло. Выглянули на улицу, люди бежали в панике. Они не знали, что делать, и метались в поисках спасения. Наши клиенты спешно покинули заведение, улица быстро опустела. И вот минут через 5 раздался второй взрыв. Эти жестокие безумцы специально выжидали, пока люди вновь соберутся, чтобы помочь пострадавшим. И рванули снова. Здесь только жилые дома, магазины и закусочные. Ислам девлеті Русияда яқын вақытта қан токмеге шандыра. Бұл ақта видео пейда олған сайтқа эсесланып, Reuters білдіре. Ләкин Русия видео асыл олғаны білмегенже бөле видеоға құлақ асмай жағыны білдірді.
Ақерда яшылар банкоматлар оғынды инсанларыны апрап кетелер. Сонки вақытлары терминал ве банкоматлар янында yüzлері қапалы инсанлар юре. Инсанлар параларыны алған вақытта оларға ұжым етелер ве параларыны алалар. Бөле бір вақияларының бірі авторегистраторға түшті. Снимай, пожалуйста. Под колесами пойти? Нет, хочешь, что ли? Что случилось? Я снял деньги с банкомата. Они меня, походу, один там же был. Я иду, они сзади по голове. Киевде лицо переселенца фотосергесі açılды. Қырым ве Донбасста өзевлеріні ташлап кетмеге мечбур олған қоранталарға бағышланды. Açılышта Бuyuk-Британияның халқара инкишафы ішлері бойынша назиры, Бuyuk-Британия елшісі Украина акиметінің баш назир муавини ве дигер мемурлар иштирак етті. Он берген малыматқа көре Украинада вақтынча көчкен инсанларының сайысы 1,5 миллионға етті. Орқапыда Жұма жами құрыла. Жаминын келечек сене барде açmaға планлаштыралар. Құрылыш ішлері енді екінленді ішчілер абаданлаштырып кечірелер. Август айында жаминын минареті иншат етілген еді yüksеклігі 36 метр олды. Жами 350 инсаны сығдыра білежек. Бұне бәрі жамиде ислам темелі дерслеріні емде кічіклер, емде бұйыклер үшін кечірмеге планлаштыралар. Бүгін Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилев 72 яшыны толдыра. Джемилевнің ресми сайфесінде язылғанына көре, байрам олғанына бақмадан президентінің Қырым-татар ішлері бойынша темсілжесі іш зияретінен четелде болуна. Мустафа Джемилев Қырымда 2-ші Жанченкі елары 1943 сенесі доғды. Дабыр яшыны толдырмайып, оның қырантасыны Қырым-татар халқынен берабер сүргін еттілер. Да яшылықта о Қырым-татар яшылар шырасына елбасшылық япты. Совет диссиденті 15 ел түрмеде болынды. Джемилевнің омыр тарзы бұл 72 сене Сталин ве Путинның сүргінігі. Оларның арасында Абсхане ве лагерлер. 15 років ув'язнені в радянських таборах, тюрмах і найстрашних умовах. Це, знаєте, і не втратити при цьому ціль. Не лише мужність, а ціль. Қырымға Джемилев тек 80 сенелерінің сонында қайты. 1991-2013 сенелері мечліске елбасшылық япты. О кечкен сене Қырымның ишғали олғанда Русияге қаршылық көстерді. Путин Джемилевнен алашып оламаған сон, Кремль оны Нонград персонасы оларақ таныды. Передайте своему царю, что я с террористами не веду переговоров. Джемилевнің аятында диссидентлер генерал Петр Григоренко и академик Андрей Сахаров иштирак еткен үшін оның ады бүтін дүнияға белі олды. Вперше я прочитав про нього в книзі генерала Григоренка. Я з величезною радістю бажаю йому довгих літ залишатися для нас всіх прикладом справжньої людини, такої з великої літери людини. І хай його приклад багатьох інших людей надихне на людські вчинки теж з великої літери. Я була вражена, наскільки у цьому чоловікові багато сили, наскільки багато за його плечима, який шлях величезний, тяжкий, складний він пройшов. І більше того, у нього залишається ще стільки ж сили і енергії, щоб боротися далі. Він така людина достатньо скромна, ніколи не згадує про це, ніколи не, так би мовити, не козиряє своїм минулим. Дуже багато мовчить і багато робить. Я благодарна Аллаху за то, что у нас есть такой лидер и такой руководитель. С нашей стороны мы можем пожелать здоровья и здоровья этому человеку. Ватандаш блокадасының коменданты Дилявер Ситумеров Мустафа Джемилевнен 1987 сенесі таныш олғанына хатырлай. О заман Москваның Қызыл мейданында наразылық акциясында иштирак етті. Талаплар бір Қырым-татарларына ватанға авдет олмақтыр. В первую очередь, то же самое, что крымско-татарский флаг для нас. Это он лидер. Мы за ним как за каменной стеной. И знаем, что он нас никогда не подведет, и мы его никогда не подведем. И вместе с ним, даст Аллах, мы вернем Крым. Горел
лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву тричі. Слава, слава, слава! Onun akılının, onun fikrinin bizim halkımız bu ağır aldan çıkacaktır. Мустафаға айны заманда соғбет için пек хош бірісідір. Менің böyle bir hayalim var. Егер imkanım olsaydı Mustafa'ған mizahını toplamаға. Çünkü hayatı pek zengin. Ahamda sular merekep olsa. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Гульсум Халилова, Асан Иминов, Вельдар Тарахташ. Заман АТР. Bu noktada yayınımızı yekunleyimiz. Sizlerge iyi akşamlar dileyimiz. Daima atayırlı olunuz.